салому алейкум бачаҳои азиз. имрӯз 15 март соли наватон муборак бошад. чӣ хеле ки мебинед 15 март аст ва ин барфое бин. охи инҷа ин чӣ гап аст? ин Россия не, намедонам чӣ. این 15 март این برفه بین. نه دورو گیر یک قدرت دگردم یه این 15 март уже под кокосом автобус загар ки то сенам мо да инҷа да дурни барф будеши мана 20 сантиметр задагӣ. нависед комментарий, подписать кунед.